Martanyang mahita, dami ni Tibatana Sukursin sa Ruturoka, di mana mangaramuti, hati-hati ng pikiran hirap, ilagasan Kristus Jesus Tuhan baik. Amen. Oras padihita sa luna, kata ni Tibatadi kita iman na tersura, Pilemon, sada ayat obat sahatu ayat itu sumunong bahata di Tibata. Nama duk mulia tidu out, Tibata kutong parnik ko di angkatanya. Ay hubigi do kan hapusyong Tuhan Yesus do maduk sa akan na dia ang giat mapapagkurong sa orang yang hapusyong ni lahu manada na sanadinggan na dibagasan kamu maduk Kristus dari gudang do di aku kalamas di roha ng aplapu di baik tulong Tuhan ay di basa mengbodoh hati-hati di akan na dia ali ang Ido saha dihamu dong saha persyaun di bagasan Yesus Kristus maul situ tudo na intol ma persya mono solida dugi ka naman di pangasama ala di sa dilito mano bukti lamo mga dugi kasintongan ni na persya au so mobi mamolo madili akasitonon ng agkaparupilon mamol makakapursiyay naging molo taring ka di mamuli taring tu partondio taring may bitong mamol ihapursiyay alay di baga sa turputo ng peso di ida Apostol Paulus si Timotheus alay di hapursiyay do songon na po son di batang di nama barita akong barita na uli di perkembangan bahkan di barita termasuk lahu patubuh pasabab rohani angka mesti di bagasan itu si Paulus mentuk muliati bagasan banyak waduh marpos ni roh di bagasan kaporsyaw jalan nama seminarik di bagasan iman di pertumbuhan ni Uria na perjudi na nihubasan ni si Pilemon. Alani dia makadungan saha porsyaw. Ito gyud tulpukod dita makaporsyay na taringon. Sugo ng taringon puholong do taringon. Ang kabarita na uli. Asa magkilipita ng dangkay na namin. Kalian itong masarik ko kita porsi ni Tuhan Yesus Kristus. Jala hido undang kulita ingolo na porsi undang babir kita alay. Kalimot tama. Pagkorkon ni ima barita na uli nang pagkorkon ni pagkomisyon tayo. Tuwagkan na humaliyang. Jala sa nakibangkaan si Pilemon na dihatindak ko si Paulus. Ima na bangun na ako bangun haporsyaon ni Pilemon. Doon sa haporsyaon sa desusuk na rikot kung ano sabi buhado may nota magkubasi laho pasonak di bata makikipagkubasi tayo kurang do halak mapikil daw naringgan manang naringkas mereka mga pelas ni Juan di Bata. Uwido di pertanyaan. Uwido marihidi akaraas. Alay itong masetakas do. Dihibir sa pusada ayaw mo nito. Dudol kudo moldang adok kaporsyaw dang terbaik kita. Pasunakon rohani di Bata. Ido na niyajat itu punton. Asa sa sada na luar biasa patuduh kota bangun kubar sakit ibadah na berjudul haporsyawn ima sa syarat na mutlak na diharmoni ibadah siya na pusura mas rikot ado haporsyawn ni ala haporsyawn ni dasor manang ni sa dingat ajahe dasor ni parsorat taruh ibadah jala
Idong si Paulus medirum sada seperti mangunu seperti norhon ni abortion yang terbaik kita mardalan rakto di mata mono suado kaporsion nasito ido bena tadu penakani perjulu kemanguru kita di bagasan kaporsion. Kalau ini saya ada natai darakanya nih bahwa perasaan bersyukur di daun dan si pilema ala mangulu di bagasan kuliah do sekaporsion terus di kuliah di kolos ya perjuli alai hidup saya suhat-suhat saya berita kegembiraan saya berita lasmi rohana luar biasa pertumbuhan di kuliah di haporsia jalan masa dari tudu Tuhan ya kana poso ni di bata uwe manian Tuhan haporsia dalam terbarita untuk pertibion. Nepedua kun ima mangulu bagasak kono. Hidup ben na seminari do di studi tahun hidup si Paulus taringo tu patas niro di bagasak kono ni. Hidup ben na masay takas hidup ibana alani kolongi. Jala tiduran itu na terjulu akan aporsi na terjulu kita nangpe berbeda-beda nangpe berbeda-beda akapaku kesinta alai na terjulu imah gak bisa dah ucahan di bagasan kolongi ai kolongi do nakani mabek kita batau kita mangul di bagasan nama siya minamina. Karena ini di pasir kok dora akamang parangi doh ekonomi dapat tuh saudara ta na utajakot Tuhan ta. Di tujuan kita dakolan makaporsya alay tomba naking takas hidup. Dia mamapakorkon hasasar ni aporsya nila humanada ulaw na ringan baru Kristus. Ai kudang do dia halas di roha apulap dibain holong ni roham. Suha ni sadahuria holong ni rohan. Di huria na perjuli di patudu untuk suha ni huria di persoalan lagi nohan itu di ima holong. Dan mabir na sida mangalo ni artana majoli artana asa rak makaholongi asara marsipanganon asara medai kapasu-pasu di bata yang lemar pugus na sida nampe dipabagi nampe dipalion artane yang langgay mamura na sida nampe sudelio jara ombah dipasahan dan grup na porsia pantungan di bata sa hidup menakini dapat ko hidup na parhono Alam niya magkaroon sa hapon siya na itakasitan yung pupukon marihite pagkakunotan sa kundi alam niya masay tabuma rapita makinalaw panjuon sa dagulo na balga tunga-tunga ni patukunot olah ni masukot na bilang si Pilemon hidup dapat dibagasan kapur siya dokot pulong rohana atau kamang do taminang las gabido sada magpumisyutan ito atau kanimpi rapsudi duhita terju rapsudi duhita dipakai di bata alay na ida mah sada kibanggaan na luar biasa dipakai iso si Paulus tu si Pilemon so nang si Pilemon rob doho si Onesimus salah budak alay natinggan jalan di pencumpangan nasida luar biasa menguli di bagasan kono idora ada memang ada kita semangat
paminan takasma dapat ngolu na masihaulungan ngolu na tutong na iparbadiyay jalan na tutok kita na mangulu di bagasan hatay di mata marhili terpukon diaja matrika asa ang giat lempatar di bagasan mulut olong na masihaulungan atong mas hidup kayak bisa ada ujah dita kolom nama puan aspiroha dohon apulam molonunga mangulu kita di bagasan kolom ini mas hidup kayak bisa ada apulapul jala hidup kayak bisa ada las roha mas kebanggaan nama rujahan di hatan di batahan taringon tu akka frustrasi ulna belot ta akka holong do nang so dihapur siaon nagawi apulapu do bubu mengalir nasmirohan sehingga holong itu sada suhat-suhat matuduhon hala magmagul di bagasan Kristus jana holong di bata marhiti hama matinay gabi dilitu ita apulapu do marhiti hama matinay gabi dilitu ita nanas mirohan hehe jana mana itu kadang injang jana terbuat tu ita mana kaya ini hapor siya tayo dong tulong na rap masih kopan pasi kopon daw ini bata amin udah atin maniho ali Tuhan